Askiki pantarnitaki kunikamasqaptasa hich'uruta kaq fútbol toqetakama yat'awinaka uthi. Masanmaq Federación Boliviana de Fútbol taman Comité Ejecutivo ukawitanta t'asiwayi. Uka tukuyatataq Federación Boliviana de Fútbol taman piqanchiripa Fernando Costa Jupaw art'awayi. Nias Bolivia marcan Hilir Irpirin art'awipaw suyatani. Han walt'awinakaq askichasinich hanich ukyatiñataki. Han askichaskanaq Consejo Superior de la División Profesional Ukaru Haustapitani. Ukamat mamtar priñataki. Ni kimsa tunka pusin artículo ukaw sarantayraspa. Ukamasin clausura yantawij ukaru tukuyjaspa. Ukat Copa Simón Bolívar toqet parlasinja maachaqanak ukaj apasispa. Ukamat atipir utjanpatak sawiyarakiwa. Universitario de Sucre tamajaniw Pair Divisional Saraqañ Munkiti. Ukamasin qelqat Federación Boliviana de Fútbol tamar puri. Ukan han utkpan Pair Divisional Saraqawinakaq sasaw mayiraki. Francisco da Costa Jupaq Bolívar tamat mistqaspawa. Kunatiq masuruq Medellín marcaru sari. Nias Atlético Nacional tamar hamakipiniw sarjani. Ukamasin hichaq Bolívar tamaq qolqeqqa tuqqaspa. Ukan virusukaq ney huk'ataniwa. Yestuan gertamaq anatirinakampu kamarak anatir irpirin qeparap qhañpatak aruskipan qallantqewa. Nias Michael Ortega Jupaq qeparaniwa. Billy Vizcarra Jupaq wiltat contrata qintaspa. Ukamarak pa anatirinakaw purispa. Masuru Brasil taman anatiripiripa tite Jupaq kawkiri anatirinakas Copa del Mundo Qatar pa waranqa patun kapayan yantawir sarapqan uka sutinak uintayje. Nias aka anatirinakawa. Arco Harkinaka, Alisson, Ederson, ukat Weberton. Qepawhan anatirinaka Marquinhos, Thiago Silva, Militao, ukat Bremer. Thiawhan anatirinaka Danilo, Dani Alves, Alex Telles, Alexandro. Taypiwhan anatirinaka Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, ukat Everton Ribeiro. Nairauhan anatirinaka Neymar, Vinicius Junior, Richarlison, Rafinha, Gabriel Jesus, Rodrigo Goes, Anthony, Gabriel Martinelli, ukat Pedro. Masuruq UEFA Champions League yantawin samiwi uthawayi. Ukamasin akamaniw octavos de final anantawinakaqa. RB Leipzig tamaq Manchester City tamanpionatani. Brujas tamaq Benfica tamanpi. Liverpool tamaq Real Madrid tamanpi. Milan tamaq Tottenham tamanpi. Eintracht Frankfurt tamaq Napoli tamanpi. Borussia Dortmund tamaq Chelsea tamanpi. Inter de Milan tamaq Porto tamanpi. Ukat PSG tamaq Bayern Munich tamanpi. Ukamaraki UEFA Europa League yantawin samiwej uthawayi. Ukaj octavos de final ukar brillantakiwa. Akamaniwa natawinakaqa. Barcelona tamaq Manchester United tamanpionatani. Juventus tamaq Nantes tamanpi. Sporting Lisboa tamaq Rennes tamanpi. Ajax tamaq Union Berlin tamanpi. Bayer Leverkusen tamaq Monaco tamanpi. Sevilla tamaq PSV tamanpi. Ukat Red Bull Salzburgo tamaq Roma tamanpi. Ukat UEFA Conference League yantawin octavos de final ukar puriñatak anatawinakaq akamaraki-niwa. Karabakh tamaq Gent tamanpionatani. Lazio tamaq Cluj tamanpi. Braga tamaq Fiorentina tamanpi. Sheriff Tiraspol tamaq Partizan tamanpi. Trabzonspor tamaq Basilea tamanpi. Bodo Glimt tamaq Lech Poznan tamanpi. Larnaca tamaq Dnipro tamanpi. Ludogorets tamaq Anderlecht tamanpi. Masuruq maasu moitet tamakionat tawayi. Kunatiq La Liga yantawin Rayo Vallecano tamaq kimsa golpayrua Real Madrid tamanatipawayi. Rayo Vallecano tamantakiq Santi Comesaña, Álvaro García, ukat Oscar Trejo kunaka golanaku chantawiyapje. Real Madrid tamantakiq Luka Modric, ukat Eder Militao kunaka golanaku chantawiyapje. Kichuruq Europa toqen suma intat tamanakaq anatapqarakiniwa. Nias La Liga yantawin pusi haypichikataniruq Osasuna tamaq Barcelona tamanpiwa El Sadar anatañ uyunanatasqani. Serie A yantawin ma haypichikataniruq Napoli tamaq Empoli tamanpiwa Diego Armando Maradona anatañ uyunanatasqani. Kimsa hayput positon kapisqan kataruq Cremonese tamaq Milan tamanpiwa Giovanni Sini anatañ uyunanatasqani. Bundesliga yantawin ma haypichikataniruq Wolfsburgo tamaq Borussia Dortmund tamanpiwa Volkswagen anatañ uyunanatasqani.
Ukat Kim sakay chikatanirok Bayern Munich tamaq verde breventamampi Allianz Arena antay uyuno natasqarakini uka kiw hilat kullakanaka yaqurkama ma hach'aruntawi taqni taki